And Omani Mubabia, so who you say. Mimi obi amaka so asamache. Osa na omota from agede su ediabrem ni naso for yes. Mama akwaba wa frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Agya Kwabene eye journalist odini djuma ewo Despite Media o hosti eye political talk show ewo UTV every morning bia na ode ensem bia asudwa afa galamse ho nsema ekoso ewo Ghana. Galamse ya ese yensu ese yensase eye kidney issue asore ewo Ghana hanom amanfo ewo babies with deformities ni na eye chemical substance omo ye galamse no muja ewo yensu ene ya asase mu efa yensu ayen mu aduane ye di ntine den yarewa abrain bebre journalist fu bebre ato mo anu eguso politicians asofo ekasa efa galamse ho na Agya Kwabene de nensema betudwa ediawo efa ensase a ese ewo Ghana hanom na journalist a oka eye galamse asembia me support no because galamse ho nsem no eya ade a eyo hawiye papa se yensu na yensase ese na se politicians na hemfufu ni bi chichechi na se yen Ghana fo na yatimi na at the end of the day, yenya yare na yenye sika emfa nhwe ye ho no ye kana so mo nte ne sika ni bring no mo say yen sase na yensu dia journalist fo no mo bom achi no ye support your mo pa but sometimes baby anokware ne da no one fan to so a eyira Agya Kwabene eye friend say Kwaku Boahen oba wo show so I think every Thursday bia say Tuesday or say Thursday mu baako na ye ne bedia dance say His Excellency na Adon Kwaku Fado enye many fear me to aba I think 2016 and I started to aba intimi me fa so man penda da Bahama and His Excellency na Adon Kwaku Fado me chere current NPP administration when na me ho mamambu me hu so man penda da John Dramani Mahama akugina baabi say me ba me de makondwa beto so meko etia galamse enye kran His Excellency na Adon Kwaku Fado e de na kondwa to ho se meko etia galamse somewhere last year ye na bedia dance say Ghana yensu eye green ye forest ho to ne kakra na do ko etia galamse na 2020 His Excellency ekutia galamse ye na bedia dance say 2020 abatwa ye toy eye galamse site me chere be mu tie to galamse teacher pa western north na Ashanti region na de ade no His Excellency na Adon Kwaku Fado ni vote so eti wo ho ohini ni adadoa a wo Sompa FM osina danfo bi oton bibiduru oye NPP ni pa ba osi ne bo se onto aba ne mana na do because wa be se galamse fu adwuma galamse site no timi koton na duru no yesike nza na do ko eti ade onto aba ne mfema NPP we hu Ghana for your mentality yemfa no nto nche no e fa ne say Agya Kwabene say eye wo ya pass wo ye Ghana ni na wo ko eti galamse a e da Kwaku Boahen e be ba wo show so no pinpoint kire no kasi na nimpi se Kwaku Boahen se bi o yo dwan o ya approach me na da mi hu Kwaku Boahen ni video bi a wakako otiti bi so wo e friend say Agya Kwabene wo show so o si asem o ka fa galamse wo Agya Kwabene wa na obisa ne say video no wa hwe na o hwa yema no Kwaku Boahen tumi hwe nyame anim nya kokuduro ka se asem o kan boni bi eni ho Rade Yankopo. Kwaku Boahen sa asem okogina galamse site kan boni bi anim o. Ebusuafo yentie nsem Kwaku Boahen kan o se boni bi anim yentie bi. Yes, and I'm right after no. And I no pay and no for Manso Dia. I saw the galamse why not to go on obubu. Ono say 2 abama 4 years ni di adwuma no yenka hu say yetumi nyebi na ye adwuma ti say because of ya beto aba na 1 month na wase dey yin ni say yetumi nya dey yenye adwuma ye pese adwuma na bebu galamse ye beto Ghana beto galamse
and I do man I no for the CA in another bank for no that for and the AY3KA said yet to abaya move says vanguard in Mukuna yayan say am I when the good man and you know who you man a better with him now time one for the Busia for now mu make sure about me for trauma John Dramani Muhammad they woman Yenim say nyame bo amande na eto aba no. Yenim say honest for be kata. Yenim say dum be ko srem, dum be ko be bebre so mko so be musu be to aba wa ya. Inti na me ka say after by Friday, omu breaki mo na obi antumi enya pepeye, no ntumi antumi fa le busuafo. Na Monday ni duru a, enyina ye de ko to aba. Ye to aba ni wie, ene say ye ko ye bet na wo. I'm a little bit na ye galamse for a bit. Abana ya tuama na Mahama. Yet me a kind, no Mahama I did. On the 7th, on the 8th, on the 9th. Ye put Abana Mahama in the Mumbramba. Yena yate and some when a Kwaku Boahen, a Kojina Galamse site, because of politics in tea. Also, Bonnie be no more. Inti Agya Kwabene, send no kun, I will yes, and Galamse Cosudia, a dark Kwaku Boahen, a babal show sono. Momana police function. Omofano court and prosecuting them. Say kwasasem no kind. See also be a galamse NPP and send this in be a galamse cry you by Kwaku Boahen na some Kojina Galamse site kind. Until some bet you Kwaku Boahen prosecuting no. Imagine journalists to be alternative to say politicians to by NPP na wasunti. Na NPP fighting na monso na mechi because of power nti mun na mechi catch omo amutu galamse ne so omo nko omo nto mama hama na NDC fo no omo ba omo se so omo tools no omo nkwa omo nkonko ye adwuma no. Na hypocrite for mo Ghana ha ekona NPP aban say ekon galamse no wesi da akon because na do not Flagstaff house na ni nya 10 nya 55 no go tumi ahwe ba bia obetumi aye de waye so galamse site or Jubilee house the presidency ato so appoint ya galamse na Kwaku Boahen tumi ehu nyansa andwen Ghana ho akodina galamse site dia ho no dey no na you is okay inti Agya friend say Kwabene say wo ka wo su etia galamse o ya say Ghana nsase say dia ka eda Kwaku Boahen beba show so no chino mufano court in fact Kwaku Boahen say mo prosecute no eda nkosesa no kokan no say monto aba mama hama no ba mo nkoye mu adwuma nti na nado na mo blame no you are blaming him for what? You are blaming Nanado for what? So when to me and Quentin Galamse, Nanado cars or Becono, more Ghana wanted. Nanado so Becu, Kwaku Boahen is one penny. And to so be up on the power. And this a Meku, that's a work with Galamse site, a year campaign at Tiame. Say, Mamma to Mammy, me and meeting me acquaint, and Mamma to Mamma want to Maudia. And so be a big ass, and say, in India. Yea, ye may work Ghana a hypocrite. Seriously, a Kwaku Boahen day. Motion it means, Yaba beto be mo da so nam galamse site ejimi. Okatachi free fair kwete ya galamse. Mo threat se mo beku no. Wo be try se obeku okatachi free fa no. Wankasa wututu na atene abebo. Se mo adwen ya adwuma. Oman na tena sia ma bi a yaduro no. Yaduro critical point a. Oman no gu. Oman ne sei. Omani wu prematurely. Yase se ke basa. Na so yenya kanifo a wo mo nyine ye ho. Yes. Akanifo tumi ombenya no eno na hia wo mo apart from mo tumi ombenya no wo a wo to aba no ma wo no omo fa wo nya hwe. Ankanti sa ankade ehuri anka ye hu. And Omani mu babia so hu nyina sei. Mimi obi amaka nso asamache. O say na mota from Agya densu Agya brem ni nasofo. Yes. About 10 years ago, Mimi ko chebi do mase. Na yeso metu gold wo ho. Misi no. Ame mpene. Mini kromu ofo. Mema wo kromu ho, ema wo kromu ho. Ye nyina sori gina se mpene mo mutu gold no. Chebi do mase ne potrase. Esan say. So mutu gold no ho a. Ebe said densu no so nam suhum ena suhum for nom ena kofoduafo nom ena nsamufo nom ena akra
about 2 million. Yeah, you what this side in there, and no na yen in wage down. Single-handedly. And you say, "Be my scabi se fakoye adwuma da bi." Na mo no mi bo hu da wura fie ha. I can want some. That was 2014. Can want some. We want to go. No, I'm a day su. Na day su ho peacefully. Esavu yan kakra. And I'm no kasa hwe na day su aye. Me dia me hunu na meka. Dia minim na meka.